Lo que vota busca. Marlene Lawrence está presidente de comisión para votación de ADVO, que AVE está haciendo todo lo cual está voto nan pasina por conocer quién lo vira el presidente y también lo vira parte de directiva de ADVO, no solamente en la isla de Corsou, también en Bonaire y en San Martin. Tene momento nanki hobby bom. Urna nanta makabito ma contatto con nan, election ta canando bom. Mi sa che indifferente di sono anche arriva e lista, un total di quanto nanda? Pa Corsou, c'è 3 candidato, botin presidente, qual vota a parte per presidente, e na Bonaire também nós tem 2 candidatos que vota para secretariado di Bonaire e Sungu Sali na Bonaire também forma parte di direttiva na Corsou. Elezione di Bonaire sta direttamente a Mes na Bonaire, corretto? Sì, esta toma lugar na Bonaire, pero nanta vota para presidente e c'è 3 candidatos plus es nandi nang também. Tem 2 candidatos, uno já forma parte di direttiva di Corsou attualmente, che me la pone su mesa reelegibile, ando tem un candidato nuovo. Ora bisogna squadre 2 candidati nandi Bonaire? Bonaire nós tem Marcelo, Charlie, Anthony e Hubert Martes. Charlie Anthony está formando parte da direttiva atual e Hubert Martes está candidato nuovo. E il gruppo di stress anche in Corsou, contanos quando anda? Nanta Kenneth Bremer, Marvelindo Lorita Sitoris, Lionel Elizabeth, Richard Engelhardt, George Hernandez, Edson Ignacia, Ibrahim Lucas, Donald Maduro, Marlon Manuela, Alfred Suarez, Asmara Todey, Adri Williams e Gregory Wilson e para presidente actual Wendy Calmas. Che ora ave attaccava completamente uno non lavoro sarà? E una nan conosting parti pafo, ta sera 5 botin 2 urna kuta switch, WTC, che mene urna kuta non WTC, domain beheer, ta sera 2 ore, e ta abri mitari 1 na Selicor, sera 5 ore, si post abri 8 ore, ta sera 2 ore, e ta abri mitari 1 na Apna, gebouw. Ok, na final, ave mes nos lo han sa di resultado? Sigur. Mita si turcos kana bom na St. Martin, Bonaire e Corsou, da calcula pa den care di 8 ore nós lo porting e resultado of mas rempang.